Dan hija l-poddata numru 542 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata tal-lum se naraw dawk id-diski u recordings oħra li intom għażiltu bħala l-favoriti tagħkom tas-sena 2018. U biex nibdew għandna dik li intom għażiltu bħala l-aktar video bil-Malti favorit tagħkom għall-2018. Belti mingħand il-grupp Stereotipi. Meta kont żgħar kont immur il-belt ma kontx inkun waħdi. Immur ma' xi erba' ħbieb u anke xi tlajt ma' nanti. Mentri ir-Repubblika u strada merkanti għal fuq il-barrakka ta' fuq jew fuq il-monti se fejnu dak iż-żmien li kon nagħmel ir-ritjen mhux li kien niġri fuq minn strada stretta mal-ħajjat tal-belt Valletta. Repubblika strada merkanti għal fuq il-barrakka ta' fuq jew fuq il-monti se issa dak iż-żmien għadda u mar ta' kelma ġib l-oħra bdejn u turjan u kostumi sempliċi tal-karnival merġa' ħudni lura meta konna tfal. Żgħar kont immur il-belt ma kontx inkun waħdi. Kont immur ma' xi erba' ħbieb u anke xi tlajt ma' nanti. Mentri ir-Repubblika strada merkanti għal fuq il-barrakka ta' fuq jew fuq il-monti. Il-video ta' siltan Belti mingħand il-grupp Stereotipi l-għana l-podda toħra fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Illum għandna edizzjoni speċjali li fiha qegħdin naraw dawk li kienu d-disku recordings l-oħra mis-sena 2018 li intom għażiltu bħala il-favoriti tagħkom. Kontu qed tivvutaw fl-aħħar ġimgħat matul ix-xahar kollu ta' Jannar permezz ta' ToniSant.com. U mill-video bil-Malti ngħaddu għal video mhux bil-Malti. U hawnhekk kellna ftit ta' taqtija mhux ħażin bejn diversi videos li intom ħassejtu li kelkom tivvutaw għalihom. L-aktar wieħed li rnexxielu jakkwista voti kien dak mingħand Daniel Muscat Karwana. Dan kif qed jirrekordja issa kellu din is-silta matul is-sena li għaddiet li jisimha Yours. It's hard to know when you're so young that you have found the one you love. And to think that I had nearly thrown it all away myself with just one word I could have said. But the roads we chose have led us here.
and our destiny has made the sign so clear. We were meant to spend our lives together. We were meant to live as one. And as we've promised, until death will do us part. You, my love, shall have my heart. I will give you all my heart. Oh, as time goes by, I feel so closer than I thought we'd ever be. And never in a million years would I have thought it'll come to this. Oh girl, you brought me to my knees. As days went by, it came so naturally. It was clear to me that you were the one for me. From now on, we'll spend our lives together. From today, we've become one. As we've just promised, until death will do us part. We will have each other's heart. I have given you my heart. In sickness and in health, for better or for worse, I will be yours and you will be mine. From now on, we've become one. What we have said can be undone. And as we promise, only death will do us part. We will have each other's heart. I have given you my heart. Dynamic mela u silta tiegħu Yours u dik intom votajtu għalija bħala il-video mhux bil-Malti l-aktar favorit tagħkom għal matul is-sena 2018 minn dawk li kienu id-diski u recordings oħra mill-poddata ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fadlilna 3 kategoriji oħra u naħseb li l-aktar kategorija sinifikanti kull sena tkun dik ta' l-aktar album jew EP preferit minnkom matul is-sena li tkun għadha kemm għaddiet. Hawnhekk ukoll kellna diversi u nistgħu ngħidu illi fit-tieni post MEP li allura jiġi l-aktar EP li intom ivvutajtu għalih u dak huwa l-EP Silence mingħand The New Victorians. Imma ma jistax jonqos illi l-album ta' Ira Losco No Sinner No Saint kien dak li intom ivvutajtu għalih bħala l-aktar preferit tagħkom għal matul l-2018. U minnu sa nisimgħu din is-silta. Hey Now. Like an Alabama rabbit. Now hear this. Yeah, I'm a fool, yet you still love me. Say what you do, what to do with a girl gone bad. So wanna play, might get real ugly. And it won't hurt, cross my heart and hope to die. Now won't you say that you love me? Hey now, all you gotta believe in
of my head, out of my mind. Feel like I'm scared of falling. Isn't it strange? Where do I go? Still undecided. And it's time to run for cover. And you know I'm all that you need. Hey, now all you got to believe in. I gotta leave this town behind. Hey, now I don't really care what they say now. I gotta wreck this town tonight. Hey, now all you got to believe in. I gotta leave this town behind. Hey, now I don't really care what they say now. I gotta wreck this town tonight. Era l-osko emmek u ħejna u għalulna u koll li t-sir ankissa verżjoni ġdida ta' din il-ħejna u ma' Owen Llewellyn u għallura b'għaw ċerti la toħroġ dik ukoll inkluduha fis-sensiela ta' mużika mod ieħor fil-ġimgħat illi ġejjin. Naddu issa għal dik li jintom votajtu bħala l-aktar silta maħruġa online preferitakom mill-2018 hawnhekk għal darbohra kien hemm diversi siltiet li kienu qed jikkontendu b'mod b'saħħtu ħafna. Kellna pereżempju l-Anti's Yellow Sofa bis-silta tagħhom Lights, Red Electric kienu qegħdin igawdu diversi voti għal GOR, GOUS jew Gorgeous kif hemm min jafa wkoll, Amber bis-silta tagħha Dance the Night Away li kienet tatna l-lyric video għalih qabel mamlet il-kollaborazzjoni tagħha flimkien ma' Mary Rose Mallija u Ftakar, però is-silta ta' Stereotipi ġiet fit-tieni post hawnhekk u l-ewwel waħda illi għażiltu intom f'din il-kategorija hija l-kollaborazzjoni bejn Etnika u Joss Stone, is-silta Madalena. Chilena, jina ġejta postali, fittex oħroġ ħangawdi. She loves me, ħaġaġ ġinandi.
Joe Stone hemmhekk flimkien mal-grupp Etnika, jew aħjar l-Etnika flimkien ma' Joe Stone, skont kif tħarsu leha bis-silta Maddalena li intom għażiltu fost il-favoriti tagħkom ta' l-2018 għal dawk li kien il-materjal maħruġ online. Qabel naddu għall-aħħar silta nfakrekom fir-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt minant il-Multimedia Memory Preservation illi fil-verità dan huwa fejn issibu id-dettalji kollha dwar dan l-votari li nagħmlu kull sena u anka dwar l-esponenti kollha illi tisimgħu f'din is-sensiela iva ngħidilkom illi permezz ta' ToniSant.com issibu d-dettalji ma' dettalji fil-verità huma permezz ta' m3p.com.mt. U l-aħħar silta hija dik li jiena għandi l-aktar għal-qalbi fis-sens li ma naħsibx li hemm min japprezza biżejjed il-Maltin jew nies b'konnessjoni ma' Malta li huma bbażati barra minn Malta. U hawnhekk ukoll kellna taqbida għalkemm ma kienx taqbida kbira ħafna għax kien ċar li Tax Sultana pereżempju mill-Awstralja se tirċievi ċertu appoġġ minn għandkom. L-istess mod nistgħu ngħidu wkoll li ma jistax jonqos anka bis-saħħa forsi anka ta' l-X Factor Alexandra Alden kienet ukoll fost l-aktar preferiti minn għandkom għal din il-kategorija. Imma dak li rnexxielu jirċievi l-aktar voti huwa xi ħadd li huwa bbażat issa fl-Iżvezja. Ġifieri Sweden. Dawk inħawwadhom l-Iżvezja u l-Svizzera, ma mhux daqshekk. L-Iżvezja hemmhekk għandna lil Budget u Do You Remember Me? It's been a long time, I know. Your oceans are miles away. I know that we're over, had closure, but I cannot help but think. Do you remember me? Do you? And what we used to be. Do you? I kinda miss your face. I cannot help but think. Do you remember me? Do you? I kinda miss your face. I cannot help but think. Do you remember me? I go back to our conversations. Just to pretend you're here. I go back to our favorite places. Just to pretend you're near. Wherever you go, I hope that you know I never moved on. Do You Remember Me minant Budget li jintom votajtu fil-kategorija ta' dawk li huma bbażati barra minn Malta, għana ġena f'dmim il-poddata tanlum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant, illum kellna edizzjoni speċjali fejn fija rajna dawk li kienu diski recordings oħra li jintom għażiltu bħala l-favoriti tagħkom mis-sena 2018 issa li anka tħallna sew fl-2019. Mill-poddata li jmiss aħna nkomplu b'mod regolari, però d-dettalji u l-kuntat bħal dejjem huma permezz ta' ToniSant.com.
U sa nerġgħu niltaqgħu darb'oħra, jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.